children. Just without further ado, Lord, put your hands together as I Praise the Lord. Ya viela tu amenea fiafi. Ya ona tata. Ya ona tatu otele se pese. Tatu otele la fi ma fa amina ne tu amenea fiafi. Pa taita mani ne fiafi. Ma to no fa ma. O ai ole tu so fu te ya te ma to so se me ma to te ma te no putu putu ai. La o tu la ya ni mo na fa na to ma. Tarona na pa io o le nga fa u mo le nga fa ni ama. A fio mai e fa u la u. O a me uma ma to te fa ita ma. O le mana o nga yo si tia o ke ris. Ia ma wa luma so bi inga ma ia fa le le inga o i me ma to te fa. Tarona ia fia fita le yo ma to loto. La wa fio ma la ma to fa lo mo ia yo ma to te ma. Ia o ma le mo na fa na. Si o na o ma mo le o le ato tana ngia ta ma. Father God, as I stand before your children to deliver your word tonight, Father, I pray for the touch, the anointing, and the blessings of thy Holy Spirit come upon us, Lord. Speak to us, Father. Reveal your will to us, Lord. Be with us from the beginning to the end. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Le swafa mamanu manu malo o Yesu Kristo tatu ali mo tatu faole tatu fatwa ila na au ya Matthew man fatwa ya Angel man fual le ngata fo ilea le sunga ngano sunga ya yuni man fatwa man fual le pape fo sunga fa fia ngainga mo la tu fatwa awa on fatwa ti akomo tamama tina fa na utalabo si ya ola vai si wa bito titi pa tu fo in fatalo pa si fatwa ya fili tatu mafuta ya le ngata fo ilea i ol fatwa manu ya Teresa fala a praise the Lord yo ai fo wa si ya le manu le tu nia fia fai o ma fa manu ya ma nia fia fili ma tama hallelujah pa tai le tu no ava no on fai o sa mia tatu te mafuta e ui lawa ina whai malanga mai o le asa whanau o le atari. Ia e vi ia le atua ia wanoa, o ia o le atua whamaoni, na te le tuua i tātou so se mea tātou te iai, i ia le atua lea fiaf, a taifo i lana au auna, ona o lana tō whinga. Praise the Lord, ia e mai se foi o le na tu e ta tō fia e tu lai ni lea fiaf, ia whamanu ia le atua ia te oe malau tāpenana, a tai lana au auna, ona o le avanua o whaatanga ia o te tūla ia e tū o lana pulela. Hallelujah. Ia, a o le tātou atu le whionga whaamina le atu. Ia, o le a usu mua mua mātou pesi. Ina whai eilo se tatu nonga po se moruma. Tātou mua ia le upo le atua. Praise the Lord, ia whaamanu mia le atua lau whaafo. Whaau ufo ila nganga pa ia le mātou leo. La wala watu whatua. E sang mātou te pese whaatasi. Hallelujah. Pese le la mātou usuina lia fia. Ia o le pese le whatuina se tasi whatua i Australia. Whaitua ia Marie Peria whaau. O lo ngā rua i nei la ua ngā luenga tātou i Brisbane i Australia. Lo mātou fia nea fia usuina. Wha maua nunga i le vi ingo le atua. Wha manuia i fo le atua i ati o lea fia. E ringa nei pese. O Yesu o ia na mariu i korokoto. Sui tu lama i ati tātou. Praise the Lord. Hallelujah. Ina ia fa
Hallelujah. Praise the Lord. Ewa mate ulava inga yo lutsa it ya fa ta ile tu ya wala wo fa yo sauni ya wo ma ye fa afta u fa ye no fa la ina ya me se fo no mate wa ina. Praise the Lord. Ya sa mate o ta wo fa ta si mani fa tu ya te visa ya no su at fo ile no su ma fa fe nga ya po pe mate ma fut ya na mo mo le fa ma nga mai na o Hawaii. Ya ai ma au tala mo e pe ma mate wa ina ya ma ni si na wa to te no tala mo we na fo mai o langa fa ana ngana au tala bo fo i pe na mate ngalu we we ni toni ya ole a fe i was na we was fo sa ma fa i pe ma mate wa ina. Praise the Lord. Ya to atol fa na i pe fa mata to le sunga fa fe ngai ya ma tua angel ya ole lona lua le atali ya shalom ya la titi ya chai wale fa mu mai ma mate wa ina ya e fa taya ile atua ole a fe was na we was fu ma le lua na mātou sifi fua i lunga e au kilani, ono nai fuafua ma foi, pe na mātou fai malanga i fua i lunga peta, e esese mea na wala aule atua i hai maa mata male aina. Hallelujah. Sa mātou taunu i fua i lunga e au kilani, na mātou ngā lue lea, le ka le sia rā nui,
pe ona fai fia o le sunga ale ki malina ia taimile o maniu le sunga ia sulveta io ina mātou ngā roi for 2 years ia na amata le ona sa ili le atua o baba ai le area le mātou te e wenu I au kinani e se re tere ni ngā roi ngā tātou e ai e o le sa tu vai matalo e tasi le tau sanga sa ma sacrifice e mātou ai ma te tō nia le ho tau sanga atu just to see the will of God malanga calling ya te ma woman mātou ai we sacrificed that 1 year to pay for the whole, even though it's just me, my husband, and Angel. When we moved up in Auckland, it was only Angel. Yeah, we found out time. Yeah, sa ulala uelunga Auckland. Petai na umar tau sanga lea, na mata na matu olea outreach. Yeah, in the area lea ni nga luenga. Then we had 4 families. Mata na nga luenga lea Auckland in the far ainga. Yeah, na mata lea onga tuspaia. Ia na whai lea ma sa ninga wha lea o ngā sa. Ia o lea whaiwa se lau iwa sumanima. Na a mata ila ngā luenga lea mātou te ngā lue ai. Ua lua sifuru ma le wha tau sanga. O ma ngā lue nei ma mātou a inga ma le wha ngā. E le o tangata. A o lea tua. E wha ngā oni lea tua. God is so faithful that He can use anybody. If you are willing to seek He's calling for you through His Holy Spirit. Hallelujah. Pātai e atua. O loo manuia le ngā luenga. Le ngata le mātou ngā luenga I Glen Eden. Ai maise fo le matatu mta ngā luenga I New Zealand. O loo manuia le mata ngā luenga I New Zealand. I o loo momoli te le mai alo whaanga o le tamā ngā luenga ma le atari. Ai maise fo le kāle sia I Glen Eden. I le tau e kāle sia. A wā te tautau. O le a whai lava midway. Mai kāle sia ma aile asiasi mai ai. Ia pe a o mai. Hallelujah. E le mata fo ia te uto. Ia whape fo ile kāle sia mātua te eta. Praise the Lord. O le a whai pā anga lava midway ma SCF. Ia. Ono le whina mālo le atua. E tau te malanga. Atu pe mātou te malanga mai. E tasi lava I tātou le whina mālo le atua. Tātou whaalongo le mole maua mini lea whiawhia. Ia whia. Ia o tātou le aingo le atua. Ono Yesu Keriso. O ia le ana maniu matua soifua manu manu. O mawhai e o ta ua I tātou le ainga e tas. Hallelujah. Ia nei fo ia whiawhi. Mahalo mi tuai wha amani losi. Mahalo ngā lulue, mahalo tataru. Te loa lau tataru. Le manuia ai le au ke usiano. Ai maise o au ngā le atua mwhanatua. I so se mea o mopia e ai. Wa whaafara le manu. Ono le whina mano le atua. Praise the Lord. Ia le atua. Pātai le atua nana wala au. Pātai le atua nona whao ngā hino le tangata. Ia māua nunga se li ingo le atua I mea una. Praise the Lord. Ia le umi la se mo le hau lea pia. Ia e tātou o le upu whaawina le atua. Praise God. O le upu lea le a tātou whaalongo ia. O le upu le atua. Te le o se upu se tangata. E whao ngā ina I le atua, lana mea whai ngā luenga po le tangata. E a wana atua ina wha leo ina atua ina na whina ngāra. A o le upu lava le atua. Praise the Lord. I just want to share with you something. Every time I stand in front of my church at Glen Eden, I always challenge the church. Because when it comes to the Word of God, some people believe the Word of God is just the Word of God. Hallelujah. E ala na whai atu lau tala rea. O na e iai le mentality fo ila tangata. O le whai la unga. Na o se whai la. A o le upu ale atua. Let me tell you something, church. The Word of God is for people like you and me. Not for the chairs, not for the carpet like other people believe these days. And when they hear the Word of God to discipline them, what do you know? Some people stand up and go outside. Some people say, wala unga mai fo I whaila unga tangata. Tātou teilo, o le upo le atu, o le upo le tangata. Hallelujah. Praise the Lord. E le la unga le upo le atu I no foa por kapeta. No. It's for you and I. That's why God created you and me in His own image. So the Word of God is for you and me. Hallelujah. Praise God. The Word of God is for you and me. It's for a living beings.
God created you and me to hear His word. Not for the carpet, not for the chairs, like some people believe. Hallelujah. Te ole upo le atua. Ole upo le atua, ole upo mo tātou. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. E mana o fai na unga e whaasa o loto lo nganga nea fia. Ta tala lo loto. Ai se tu fi tau whao wha amaniana. E a wala le upo le atua. Hallelujah. If we come in to praise God, to worship Him and glorify Him, we need to open our hearts. Why? Because Jesus is standing at the door, knocking at the door of your heart and your soul. And then He says, whoever hears my voice and open the doors, I will come in and sup with Him. Hallelujah. Say, Lord, I tell you, my tato to tapu. I tell you, my tato to be here there to wear. And man, now you see what tato tato lot. Why? Because when we come in, open our hearts, we have all the blessings and we go home full. Hallelujah. Hallelujah. I tato my clothes. Tato to your clothes for ya. Praise the Lord. Yeah, so and I'll to see if I will more is a tusi. But mama, my say, ufa manos. Mo tātou nea fiaf. Kara tia o nona mata au koe lua. E tas ia se whai upu o mea nea fiaf. A o lona whai upu e lua sfuru. Martas. Hallelujah. Our reading tonight is from the book of Galatians, chapter 2, verse 21. Whai o maua tātou tus. Kara tia e lua. A o lona whai upu. Te lua se fulu matas fai la o mo tātou tu si wha manu le tātou whai tau whatasi mai au ia praise the Lord. Ia wha malulu te whai tau i wha whai upunai nuna i wha wha mole ya, fai tau ko fai mai mai fo fa mo mo le fa sa tau roina. Ya, fai ko lo sfo ia. Sa tau roina fa tas. Hallelujah. Family mai tu ai na fai tau ina na fia mo fa ina ne ya. Tātou baba ai e le whai upu le los fuman los matas. This is Apostle Paul's living testimony. Hallelujah. Te loa whai upu e lua whatua umana tātou whai tau ina. Ole mori mawola por tau tino ngaola le apostolo Paul. Ai atu mai a te tātou le neia fiafi. Ona whaapere. Ole atu anga o le tātou wola whaoraina. O Yesu Kiriso. Hallelujah. The fulfillment of our salvation is through Jesus Christ. Hallelujah. Ole atu anga o le tātou whaoratanga. O Yesu Kiriso. A efesini mai. E whaapere whea ona wha atu atu o le tātou whaoraina. Po o le tātou whaoratanga. Praise the Lord. Mua. Fa mai e fa sa tau tangata tua. Lua. Umo na fa sa tau tangata tua. Ola loa ke riso te tonu ya tātou. Muli. Tātou te fa atua tua i lona o le na lo fa mai e tātou. Praise the Lord. Sa tātou fa alomo i tai au. I le whaina au i tai au. Ole sa tau. Ole alofa mai le nao le atua ya te tātou. A ole a fiafi le nei. Ole a toanga o le tātou whaaltanga. O Yesu Kiriso. When we think about the two messages, it's pretty much the same. Hallelujah. Leo whaamangatu mai e apostolo, Paulo le a fiafi le nei. Whai mai. Na whaasa tauro Kiriso. Whaasa tauro ma le apostolo Paulo. Hallelujah. Whai mai le tau tinonga le apostolo. Ua leo toe ola la Paulo. A ua ola ke riso te tonu ya tia. E mawhai ona e tango e tu iairo sua whaina. Tu iairo mua a whai o seo. Ua whaasa tauro ke riso. Whaasa tauro o tuai ma seo. Wa le o toi ola la seo.
A o ke riso o ola i te tonu ia se. Yes, what a living testimony. Powerful one. Praise the Lord. Mua. Whaasa tau o tātou tangata tuai. Whaasa tau o whapewhia. Tātou te loa ke usiana. O le teimina ta tala tuai lo loto o le whaoratanga. Mai e whaapea tuai. Yesu ke misoe a fio mai te tonu lo loto. O hao o le tangata arasana. A fio mai ma e a fio tu mai. Se o lau tau tinonga nai le atua. O i nāna a mata mai ai lo whaoraina. Ai mai, e le atu a tōro tātou whaoraina. Pe a whaina o tātou tau loto o tātou tau tinonga. Ai le whaasa tau roa o tātou tangata tuai. Hallelujah. Tai loa le tumutumunga nā le whaoratanga le atua. O le e kāle sia le karatia. Na mawai atu le apostolo Paulu. Na a mata o whaare mama. A o tau whaare tino. Ma rosi tangata i le ola le tūla whonu. E le se mea le ama le tūla whonu. E whaatonu tonu wale sabaringa le tangata. E usi ta ia e tangata. Le lēnu o le mea le iai. Ai vai. O le mana oma le apostolo ni e whai atu vai. Karatia. Ia. Whaasa tau. Ia. Le tangata tu vai. Whai mai Paulu. O le taimi ana whaasa tau roi ke risa. Whaasa tau ai manu tangata tu vai. Hallelujah. Tai lo le mea lewa tupu i ona pōne. Tātou te tau roto, tātou te mori mau, tātou te tau tino whai mai o a o le tangata whaolainu. A o le whasini. Ua o whaola nina moni e. Hallelujah. Pēna whaasa tau o moni e se lona tangata tuai i lunga o le sa tau o kerisa. Praise the Lord. Hallelujah. Ia o le mau masana. Lua le kore nito e lima. Ia mai whai upu nai suma fitu. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Le mai o se ua ia ke risi. Ia o le tangata fōwia. Whaauta. Ua mawai mea tuai. Ua whaafōwina me uma. A tai loa mea lea tu. Nā le tau roto. A wai tai loa lava le tangata ia. I fua mai ei lona ona. You know the person by the fruits of their lives. Ai sea. E wā tai me luta ai le sabarima. Si ai le fōranga. Ea, o i ngā pia tau whau mai le tangata tuai les. Ai whai mai le apostolo. Se wha mole. O le taimi na whaasa tau oi ke misu. Whaasa tau o mau tātou tangata tuai. Tātou te loa. O le taimi e luta ai le sabarima. O i ngā e loa ai ke misiana mo. Hallelujah. Ia le mea, nisi foi taimi. Ia whai mai. Ia saura. Whaasa tau o tangata tuai. Lea whai atu ai. E mana o le fionga le atua ni afia. Ia moni lo tātou whaolainu. Whaolainu whapewhia. Se whaasa tau o ke risa. Whaasa tau o tuai mo tātou tangata tuai. E le mawhai o na oti tangata tuai. Pe a le moni le whaasa tau o inu. Hallelujah. Awa e amai kai me. Pe e ranga mai e inu. Pe e ke vai e kwape wa amaka maika. E teinoa. Se e nama whapena e tupu whai ai o. E le aia se kare sia le tupu wai. Ai vai. And now it's a warning for the church. We need to crucify ourselves together with Christ. I say, because we are no longer lives, but Christ lives in us. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Tasi na nao ngao. Fa'ato hanga o tātou whaoratanga e awara ia Yesu Keriso. Fa'asa tau o tātou tangata tuai. E loa whapewhia. E loa I fua o tātou wola. O tātou mea e whai. O la tātou au nama. Ma naia te rera o ngā salita hau. Ma naia le upo le atua. Hallelujah. Te loa o e mitwe. E te whiu e sua se e ka le sia reini me whai. E te le maua langi. Te loa o lo ola au na malo o la matue. E tupu wai lo whaatua tu. A whai o whai mai tus pa ia. Ia, a e alu ngā langi. O au ngā luenga e muri mai a te oi. Ai a whai e te le ola matue. Ia o ala mea le a muri. Hallelujah. Praise God. Te ora whaasa tau moni ni nā tangata tuai. E ora au auna. E te manatu ai o Yesu lo whaola. O le na maliu matua soi fua manu malo mai le tunga maru. O hau tangata sa te tau na o Yesu iai au. Ai mai lea lofa te lo Yesu ia te oima. E manau Yesu. E tātou te ia ni mea fina maru ai. Hallelujah. Praise God. O tātou o langa au auna. E lui au tātou whaatua tua i le atua taimi uma. Ai vai. E manatu ia Yesu.
o le na sa nia le whaaotanga mo e moa, e te whai mea fia fia. Hallelujah. E te sau fia fia tāpua inga. E te sau sa olotu. Au ar whai mea whanele. Ia se whapas. Se whapas. Ia ngā ngano ngana pa kukau ngongo mai. Ene ai. Vai. O le taimi e whaasa tau roi o tātou tangata tuai. Se e mana tua ua lola ke riso te tonu ia tātou. O lona winga. Tātou whaia mea whina ngaro ai lea tu. Hallelujah. Ia manatu mua nai. Whaasa tau ke riso. Whaasa tau mo tātou tangata tuai. Lua. Whai mai ua leo toe hola tātou. Ua hola ke riso te tonu ia tātou. Whai tangatana ia o tafu. Ei loa hola ke riso ia tātou. Hallelujah. Praise the Lord. Ia rea ni. E mea lea tu. E whai lesi ai. E whai lesi. Praise the Lord. Hallelujah. Ese mana i o tau tinonga lea whiawha. Whai mai ala whiaunga lea tua. Ua leo to e ola tātou. Ua hola ke riso. Ai vai tau tinonga pau. Ua leo to e ola pau. O ke riso o ola i tatonu ia tātou. Say lo le ola le tali te o le ola le tu praise the Lord na ma tele tamatai fefe wai solo fa sama no lo na ai ola tai me ma fatia o ina fa to ai lo i talo fai o le ola mai le tu say lo o le luli na fio ma le tu ni fia praise the Lord fe mai ya wa le o to i ola tatu o ke riso lo ola te tonu ya te tatu ese mana i ola fio ma le tu. Praise God. Ai ni si taime. E haro ela o savalinga. O e tau la mona por asa me o mai. Ia na e to tulu le me man tu fa i pule. Ia o fa sa tau fa tasi ya o ke riso. O le o to e ola. O ke riso. O ola ya te tatou. Te lo ola ke riso te tono tatou. E te fia lava oi. E te le vai fua le tu tama tama le tu tama ma. E te sawi le tua e ola le roto. E te sawi le tua. O longa tua te sawi. Aba i ele me inga e lo si tamata. O au mea ume te whaia. E te whaia na ia whaafia longa tua. O lena mala awina oi. Praise the Lord. E lona le tamata lena maliu mo e mutu i se fua manu malo mai. Whaasa tau oi o tātou tamata tuai. Ai ola ke riso te tamu ia te tātou. Se fai mo fie a mea ai ole a ingo le tua le tātou te ia. Ole a ingo le tua ia. E whea alo whani. E iai le rofa. E whai mea fia. Hallelujah. E iai mea nganga pa i o le tua. Praise the Lord. Hallelujah. E se mana. Tom, whai mai ia. Ole ola lava le ti. Whaatua tua ai le ano le tua soifua. Ia sa tātou tala noa ina ni tai au. E tātou ola whaatua tua. Tasi lea upu e ese mana ia leo langa whaola ina. Ese mana ia tangata ua ola ike miso tonu. A wapo le ase mea whaingata, le ase mea whaingofie, pero ngā pēra alo, timu ia pēra ina lau sabarina. E te fia lava i lea tu. E te sabari lava i whaatua tua. O ane o lau sabarina. E te le popole lava i sea. Nana fo i le te whaatua tua i lau tua. O le te whaatua tua i a Yesu. O le nā alofa mai a te, oi maa alofa mai a te a. Hallelujah. Praise the Lord. Ale te lo ristai. Ai tama atu tama wale se me ala tu back wale se me se po fe e le tu. Wale ko se wala fatu tu bai. Wala tata wala au nei le tu. E le fa ngalo lang fa ala ngalo la back ka tu ko la tu. E le se me pele, e te sa fia la ba tu. E te sa roto la ba te au nei la tu. Ai se. Tani fi te le au sta mata. O le te au nei le tu. E te sa bali mai ola le fatu tu. God provides. No matter what we go through in life, whether you have something or not, still have faith. Still have that master seed faith. Angisi kani. E mga o tātou. Ia, whape o le amiami le seed. Ai, o le master seed kamai. It's a tiny. Ale whaatusa e tu spa. Ia whaatua tua o tangata. O oe maa. E ta tango na whaatu muina i tātou le ola whaatua tua. Ai sea. Se wa o ti tangata tuai o le o whaatumu tātou e Yesu. O le wa fio Yesu tātou loto ia. E ta tau e o te leo tātou whaatua tua. Hallelujah. Te le whapewhia. Te le ia tātou fua. Te le tātou rola awanu. Praise the Lord. E ina ngai whape. Le sabalinga telo tai. Vai e le whaalango lango lo fia i le atua.
Malau au nanga i le atua. I mea te mau. Ma mea e lau savali. Pei ana whai atu. Pei ai se mea. Pei ai. Whether you have something or not. Still come and praise the Lord. Still come and glorify God. Ai sa. Fatalo whai lea. Fatalo whai lea. Pei ala tumu lau tanga. Fierce futala. It doesn't matter whether you have something or not. But if you live by faith, God always provides your needs and meets the desires of our hearts. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Him. See our conditions. Umanao. Ole whaasa tau o tātou tangata tu. Tātou te hola whaatua tua le alo le atua. O lena alofa mai. Sui ai oe sui ai a. Praise the Lord. Waine maua nua le alofa le atua. God's grace is so sufficient for us. But let me tell you something and remind you, church. There comes a time that grace won't be there anymore. Because you know why? There are some people that they are very abusive of the grace of God. Yes? Nana yena tata o mafailani. Ule a mala me faile o loa me fifi so ula ku kasi is kama ifale le sai ula ku ile piko mane pito o ila ale loa tu tamat ai fa fele si le fanga Yesu ole la fa sa tau fa ta se tatu tamata tuai ole o lo so fu to tonu ya tatu. Hallelujah. Praise God. Midway tatu mal tatu a hinga le. It's a warning for the church. Hallelujah. We need to mean business with God. Hallelujah. Even though that God has always His grace upon us, but there comes a time grace won't be there anymore. But the punishment and the judgment of God will come. Hallelujah. Listen, man, I don't touch no more than a postal on the F. Ole time in the fasa, tell away Yesu. Fasa, tell away more tattoo to matter to white. Ola Yesu to tell me a tattoo. I little toy all like tattoo. If I may only all lava le tino. Tattoo te fatu a tuai. Ile halo le tua. Ole na umaya e ia o ia. E fai masui mo tattoo. If I may only let's fight ukulena. If I may pau. Karatia. Pe ana fai o mai na mi o tonu ale atua. Ono le tula fono. Se manu wa mali fu ke ris mena le na fai atu ele se me le anga tu la fo ai va e ta u atu le mali o ke ris o ina fa atu ama le tatu fa ola ina ma lo tatu o la fa ola ina pe le fina ngalo ele atu le ya. Hallelujah. Praise the Lord. Te lo na pa wa le ka le sia e fai tau tu si uma pau na pa wa le ka le sia se tu lo na na we pau le vale. Ole kare sia la kalcia. Fa mai kalcia vale. Oi na pelo mia va vai lá. Sei Lord. Ele fa pe fa ya tu se ai tatu te le fia ai sa se fa pe na mai tatu. Vai. Ole fina ngalo na le tu mo e no it's a warning and it's a blessing for the church at the same time. We need to remind ourselves. Once Jesus died on the cross. Once He died on the cross, He crucified Himself for you and me. Likewise with us. So therefore, we are no longer live, but Christ lives in us. Hallelujah. And we need to still have faith, still have trust in God, that He will meet the desires of our hearts. No matter what we go through in life, whether it's good or bad, still have that faith. Hold on to your faith. And still trust in God. No matter what, He will always provide and meet our needs. Hallelujah. Loa ole na tuwa na tatu tua lea tatu te au ona ia. Ole tumu tu munga na na fa o tama lea tatu te ia. Ele ngata na fa sa tau ai o tatu tangata tua. So I fua Yesu ia te tatu. A ia tatu wola fa tua ia tua. Ai mai se o na o le na au na mai o ia e ia e su ia I tatu. Ia o le alofa na le tua mo wai mo a. Ele mani fua ke miso. Midway, Jesus didn't just come to die. He died for you and me. Why? Because He wanted us to be in eternal life. Have everlasting life. Ole tumu tu munga na na le kemsia ia tatu saufa ma asu le manuia. Ole ola e whaaba. O sawi ia le atua mo oima. O e whaatu atua.
Ue o whaasa tau o moni ina o tangata tuana. A ia hola ke riso i te tongi a te tātou. Praise the Lord. Whaamanuia le atua ni nei apia. Whaamanuia le atua si o tātou waina. Whaamanuia fo i le atua i se wa si o tātou mautana. Ave ma oe le finamano le atua. Ave ma oe le upua le atua. E maise fo i au le tau talamia. Ea, whaasa tau o ke riso. Whaasa tau o tātou tangata tua. A fio Yesu i te tongi ai tātou. Wa leo toe ola tātou. A o ke riso wa ola i te tongi ai tātou. O le ola wala le tino. Tātou te whaatua tua ai le alo le atua. O le na fua ina mai e ia o ia. E whai masui o i tātou. E le i mani ufua la ke riso. Ai na maniu ke riso. O le atu wanga leo le wha o le tanga. Mo oe moa ina ia tātou sauwha mātu. I manuia o saunia le atua mo lana whanau. Whaamanuia tere le atua si o tātou aina me koe. Whaamanu los. Tu maui le atua. Ua lata mai lo tātou ali whaona. Saunia la tāpena ina o tātou hana. E ara ia. Le a fio ke riso te tonu ia te tātou. Na tātou whātua tua pēr i le atua. O ia nati whaafelo ai. So o se mana ona i o tātou loto. E au wala i le whaotanga. Na ia saunia e au wala ia Yesu ke riso. I le suafa pelo Yesu. Amen. Amen. For I have been crucified with Christ. It is no longer I that lives, but Christ who lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. The foundation of this verse is we can do all of these things by faith and by understanding that it is done by God who loves you and cares for you. Say amen. And when you listen to this, it's a verse that you hear all the time. Because if you tell me to fire to just because you come to church doesn't guarantee your salvation. You can be in church all your life and still be far away from God. You know who's proof of that? Judas. He had the best teacher. He had the best trainer. He had the word of God in flesh. He sat under his teaching. He saw all the miracles. He saw everything Jesus had ever done. And yet at the end of his life, when it counted the most, we found out that he was far away from God. And I want to encourage you tonight. Olo fa maoni o le fai lo sfua. Olo fa maoni le ka penga no falsa. Le uti le fa pe fa le nga me nga le lei uma. Au le mele popole ai. Ni mai maulo tengi lo una. Ai ma toi ma mau alo lo tu le fina alo le tu. A fio mai le tua e le tanga lo fai nga le tu la fo. Si o le fa la lo ku la fo. E le ma fai le tu la fo na ona fa ola ina ai. The law can only point out your good and wrong. What the law couldn't do is bring you closer into God and give you salvation. But through the death of Jesus Christ. That's why Jesus said, I don't come to abolish the law, but I've come to fulfill the law so that you can have salvation through the sacrifice that I've made. And when you think about what we're in this Unashamed series, it falls along with preaching the gospel of Jesus. Because people don't like talking about the gospel because it's an unpopular message. Who wants to preach about a Christ that is crucified? Because in our ideas, when you go to watch movies and you see how everything is portrayed in this world, it's all about a hero, a conquering hero. He's a strong person. He's not a weak person. He's someone who is born in a very great place, not born in a manger. He's someone who rides in on a great horse and not on a donkey. He's someone who actually conquers and not dies on the cross. See, that's the problem with the gospel, because it's upside down with the ideology of the world. The world says this is what a hero says. The gospel says a true hero, he spread his hands and he died for you. A true hero said, even though we deserve punishment,
He came down, left his glory, and gave up his life for you. See, people always live on this excuse. It's Adam's fault. Of course it's Adam's fault. But is it God's fault that he should send his only son to die for you and me? See, fairness ended at the cross. Because when we should pay for that punishment, God said, you don't have to pay anything. All you have to do is believe. Believe in what I have done. And that's the power of this cross. When you go to every church, why this symbol? Why is this? As you heard in this morning, this is the foundation. This is God fulfilling his love for you. Because this should be us. We should be crucified. But God says, you know what, it's okay. Because I love you, I love you, I love you. You don't need to pay anything. But I'm going to come down and I'm going to take that price. And I'm going to die on the cross. Why? So that you may live. So that you may live. So that you may live. But here's the thing. Oh, but I'm not good enough. You're still making it about you. This was never about you. The Bible says, for God so loved everyone. He's not waiting for perfection. Some people say, but I still need to fix myself. Good luck. You're going to take the rest of your life trying to fix yourself. And here's the thing. I worry that you try to fix yourself and then death comes. Now what? The Bible says in Ecclesiastes, when you head to the grave, there's no more fixing. There's no more grace. There's no more thinking. There's no more opportunities. But when you die, whatever you've done in life, that's it. That's why I'm telling you right now, if we're passionate about this, and if we're going to continue, because again, unashamed, I'm going to preach the gospel every night until every single person here, because my heart, I want to see you saved. I want to see you in heaven. But like I said, don't think coming to church guarantees your salvation. It doesn't. You need to believe in what God has done for you. And until you take that step forward, it's a waste of time. Tono le mo o se maule tu spa ia o ta loto o matato ai le ai se o ngale ka loto maule ai le a mi o tato ele sui o tato la te lo tai le tam fai to ai church tato fia kuskusi linga lamlani ai ke lora me o ka vale ai upo le tu o tato amen. I want us to take responsibility. Please, let's not point the hand around anymore. You know why people don't want to come? Because we love to talk about God. We love to preach. We love to sing and act like Christians. And then throughout the week, we don't even look like a Christian. Church, it's time for the church to rise up. Why? Because it wasn't easy. It wasn't easy. It's a free gift. I want to ngalo ya te oe e lei fai mo feel satau e lei fai mo feel e malio Yesu me ala na te tau fai to i bo nei pe e fa alonga te foi le fai la ma nei bo. Church, we need to die to our old selves. Church, we need to start looking like everything te lo fo e temi fo e fontanga lela opa ye fo. Yes, even in meetings, because you know what, on Sunday we can look holy. But it is when those tough moments come. Do you shine Jesus or do you shine your old self? Learn how to shine Christ. Not just on Sundays, not just on Wednesdays, not just during prayer meetings, but when the going gets tough, make sure you stay humble, you stay patient, and you reflect Jesus. This is the reason why I'm here. This is the reason why I get loud and passionate, because God so loved the world, for God so loved everybody, that He gave His only begotten Son. His only Son, church. And here's what I'm telling you, church. Church, we need to change first. No, that person didn't die for you. God died for you. Be encouraged. This is God's work. Church, stay hungry, but stay humble. Stay humble. Be patient. Do you know why? When He died,
The Bible says that they spit on him. They pulled on his beard, but not one word came out of his mouth. But tonight, young people and anybody that's here, please stop riding the fence. It's time for you to make a decision. Are you going to come and give your life to God? Here's the thing. I don't got it all together again. Let God fix you. Let God do it. Stop trying to do it yourself. And here's the thing. Nobody here is perfect. If this church was made for perfect people, including us, we're all out of here. But we serve a perfect God. This is a place for the perfecting of the saints. Yeah, the church will mess up here and there, but thank God we have a good and perfect Savior. But here's the thing. Come. Stop wasting your time trying. And as the worship team sings tonight, we want to give you this opportunity. Pastor, why do you always do this every night? Because again, we're on an Unashamed series. And I am unashamed to tell you the gospel every single night. And we're going to preach and preach and preach until you give your life to Jesus. I don't care if you think it's funny. I don't care what you think. I'm going to do my part until you come and receive the free gift of God. It's free. It's for you. That's what we like.